Sesibongile ngicela ukuthi kulesikhathi samanje sitawuvula nje into esikhulu khona nje sesithole lapha bese sesiyathandaza bese sesibusise ndikhona ukuthi endini sitawuqhubeka la sigcine khona nje sesithathe ukuthi sigcina kanjani egameni likaJesu inkululeko, how to maintain deliverance. Verse number 13 uthi ingilosi yasibakaze yaphendula Manoa yathi umkakho kufanele ende lokho lengimtshele kona kuqoba ngokuthi wathi ukuthi uthinte inkulunkulu empilweni yakho ngoba la kunenkululeko la siphela uNkulunkulu lesevele ikhona kuze siphile nayo kahle kufuna ukuthi sathi ukuthi uthinte inkulunkulu. Verse number 15 ke bese uthi Manoa wakhuluma engilosini wathi sitawucela manje sewume kuhamba size simlungisele kwesibutata. Qala ukuphuzela ngesingisi. And Manoa said to the angel, of the Lord, let us detain you, that we may prepare a kid for you. Very, very important. Let us detain you. This is an angel ikamamdeni wa Manoa. Kodwa Manoa akonza umqoka bekukhona bayo ngoba kuwe lokukhona banangilosi bakusymbolize ukukhona kaNkulunkulu. So let us detain you. Nakabona Jesu. Sivumele usenjani sikugcine ube uhambi. Kufuna usibazole bafunze how to detain the presence of God. How to sustain the presence of God in the family. You detain the presence of God in your life. What's one of the most lokukhosa lokutinda lokusimama kwalekhululeko egameni likaJesu babethi wasikhulula kuze sihlale singabakhulekile kuze silethe deliverance. We need to know how to detain the presence of the Lord. Funa usifunza lo. Funa usimenesha manje. Funa usifunza ukuthi lokukhona kaNkulunkulu kugcinwa kanjani. Uthi Manoa hayi asawume phamba asawona njani sothi bakasifunza kunetindlela kunetimo lokathina udenda egameni likaJesu ezulwini ubhala incwadi ethi Mose asawume phamba. Bonakala kwesikhathi uphethe egameni likaJesu eligogogo ulumisa amakhelwane makhelwane wakho uyomupha uthi nawo makhelwane yena bahewu phila. Wena wena awathi kodwa zulwini kuyafunda uyakhuluma uthi mosasawume phamba. Mayibongelasi asiwene njani nawubonakala sisibakhosi uhamba uyasisi wakho benikaze nevani naye ningasabukani ningasabone ukubona usizwe yakhe yayibona ukhona labonakale khona asesibane silungise ngicela ukuthi ungiseselele uyakhuluma ezulwini ukuthi lokukhona bakhe uNkulunkulu asekume phamba. To detain the presence of the Lord in our life. Kuthiwa Sarah leye indlela bekakathi akugcineka ikhona kaNkulunkulu ekhaya kaMusa abebika umyeni wakhe athi inkosi yakhe. Amnikeza nje inhlonipho lemangalisa ukuthi ingilosi bethi family evakasha lakhaya nalokuthi lo mame ufunzile ukuthi ubugcina kanjani ukhona kaJehova uthi Nkosi asewume phamba. Lesikhathi uhlonipha uswazulwini athi lokukhona kaJehova asewume phamba. Siyatixoshela kukhona kaJehova namakhaya. Uva nje indlela abaphendula ngayo
Mayibonga inkosi. Uva nje lendlela ephendulana ubona ukuthi ukhona Mr. Boboze baze bahamba abiseka. Uyakhona ukubuva khona bakulungule ekhanda ungena uvule endlela abantu abaphila ngayo labakhuluma ngayo ukuthi they have learned how to detain in the presence of the Lord. Hey, uyafunda uthi ngokukhona bakhe Jehova mugcina njalo ngoba yonke inkululeko uNkulunkulu ayilethile empilweni yakho itaba sustained by the presence of the Lord. You need to learn how to detain his presence. Hey, Manoa samusonke uthi asewume khaya. So one of the ways to maintain our deliverance in Christ is to learn the art of preserving and sustaining the presence of the Lord, detaining the presence of the Lord in your life. Now, so how to detain the presence of the Lord. When the Lord verse number 17. Manoa wasawubuta lengilosi yasimakazelele khona nalasagcinile nalathi aseyile khama. Kuthiwa Manoa wabuta lengilosi yasimakaze wathi ngubani libito lakho? Asofuna libito lakho. Mayibonga inkosi. Ngubani libito lakho? Kuze sitebubonga nasekuvalekisile lamavako. Uthi Manoa ulengilosi besevele khona uthi hey ngicela manje kubati labantu abanasukubani libito lakho athi lemagaba ngifisa kwathi mina ngobe ngifisa ukuthi nasegwalisele amava akho bese kanjani sengiletha tibongo kodwa bengilethe kahle tibongo nangingakwati kahle nawubona abantu bangakhona ukumbonga uNkulunkulu ngokuthi abamandi la ukumbonga uNkulunkulu silethwa yini umandi. We need to know who God is. Nakabonga Jesu. Ulenge yetintfo letiqinisekisa ukuthi you maintain your deliverance is to know the God that you serve. Ukwathi uNkulunkulu sisekelo sakhe tonke izinto. Sisekelo sokumbonga, sisekelo sokumthumisa, sisekelo sokunikela, sisekelo yonke into ekukhoneni uNkulunkulu isime ematini. Nawo bathi uNkulunkulu kabonakala ngendlela oyindayo. Ukuthi awumathi uNkulunkulu. Lokwathi uNkulunkulu kusisekelo sokwena njalo. Cela usufunzele ngapha egameni kaJesu Exodus chapter number 5 verse number 1 na verse number 2. Lokwathi uNkulunkulu ngake sifunza ngiko lokutala tonke letintfo. Sitawathi ukumbonga kahle uNkulunkulu nasimathi kahle. Sitawathi umkhona nasimathi kahle. Sitawathi thandaza kuye ngendlela lefanele nasimathi. Sitawathi egameni kaJesu umthumisa uNkulunkulu lesimathi. Sivakala lokuthumisa ukuthi lokuthumisa kodwa ngamandla lokuthumisa Jesus. Amen. Amen. Slow. Tobona ukuthi kasakajumisa uyajumisa sishilo sathi nangabe shothi you were leading in worship egameni kaJesu akusiwa nasekuthandaza bese lombhobho beliculi so unika lomunye unika lombhobho ngoba sokujumisa wena so unika lomunye lombhobho so uyashisa yena yini sokushisa kwasakona sithandaza asuka funzele manje funzele kamera was chapter number 5 verse number 1 na 2 nama verse number 2 kuphela sithi manje sifunza uthi Manoa lapha egameni kaJesu let us detain you sivumele ngokusebenza asewume khamba uthi he learned the art of preserving or sustaining the presence of the Lord in his house. Ngoba ufuna usufunze manje egameni ukuthi lokukhona kaNkulunkulu ubena njalo ukuthi ube sustain ekhaya lakho. Uyathi lesikhathi sonke angabena khona kaJehova ukuthi ube khona ekhaya. Yeah. Yabona nje la usukuma uyoqolisa uthi ukhokhe namagama la balethana ngababo baletha sona 5 kumaletha SOWRY so kodwa sona nakaphuma kahle ngehlityo lesibojulene ezulwini ufike amagama lathi asekume khaya. Kwinde kakhulu kaJehova ekhaya kunyamaleliso nje ukuthi umuntu akasiwili ukuthi athi sona akafuna uqolisa. Uyathi ukuthi lokukhona kaJehova lapha ekhaya uvele nje uhambe
so ufuna ukuthi ufunze ngoba kunedingo lotendako lethisile ezulwini nasewume ngosikhala baze bafika ngalokho khona kaNkulunkulu kuba umhlabathi ovuzile nokumfunza ukuthi ungubani uthi ungubani impilo lakho ngoba ukabongeka kaNkulunkulu utawuthumisela egameni kaJesu nasimathi kahle letito letiyinkinga ngeke tibe yinkinga nasimathi kahle sitawukhona kumlalela nasimathi kahle tonke letiyatito tisibela ematini nasingamathi kaNkulunkulu ngeke sikwathi kumbonga kahle Cala ufundzele kabanzi chapter number 5 verse number 1 emva kwalokho uMose no-Aroni bahamba baya kuFaro bafike bathi sibakanze lo Nkulunkulu wema-Israyeli uthi khulula sive sami sihambe siyawumentela sibhibi sekuthambisa khulula lesive sami ngoba ngifisa ukuthi sihambe siyahlala sokudumisa verse number 2 Faro wabuda wathi ungubani yena lo Faro wabuda wathi ungubani yena lo kuthi mina ngingalalela livi lakhe ungubani uthi ngingalalela livi lakhe ngikhulule ema-Israyeli ngikhulule ema-Israyeli kuthi ahambe angimati lo alezo zakho ukuthi akumati ngeke ikwene lokho lakusho qela khona so singena amagama i-obedience isimile la ekutheni siyamati nasingamati ngeke size siwulalela nasingamati ngeke size sikwene lokho lakusho uthi Faro yebo ngiyenza ukuthi usifuna simakaze ungubani lo simakaze ya ungubani lo simakaze umuntu lomanganisako lomcoka lona lowaphetha ngumanowa ukuthi ngibani impilo lakho ngobe ngifuna ukuthi nasekufezeka amavi akho ngifuna kubuya ntobonga nasekabhalisekile amavi kodwa lekwathi kubonga kahle nangakwati na Faro lapha uvete amagama lathi Faro egameni kaJesu ngiyamlalela lo Nkulunkulu manje ngeke ukwathi kumlalela ngoba vele njani angimati ngiko sithi lokumathi uNkulunkulu ngiko lokutala tonke letinto lesikadena phambi kwakhe Jehova ngiko lokumhlabathi lovuzile la khona kungavela khona egameni kaJesu indumiso iworship legenuine nalefanele nekumlalela uNkulunkulu kutala kulomathi nekumjumisa kutala kulomathi nekuthandaza kutala kulomathi kwena konke sibakaze la kushintsho usuka la ekutheni sesiyamathi uthi Faro amathi lo Nkulunkulu kube bengimathi ngabe ngiyamlalela nalamuhla lendlela lokona ngayo egameni kaJesu ngeke ngawumemetheni kodwa iyasho ukuthi angimathi lo simakazi ngoba kube bengimathi ngabe ngiyamlalela lendlela lokukhuluma ngayo iyaveza ukuthi wena uthi ngale magama angimathi lo simakazi ngoba kube bengimathi ngabe nginashaka ngoba nokumlalela kuvela ematini usuka la imati kuthatha amandla akho uyamunya lamabele umathi Jehova funa sibathi uNkulunkulu lethethi mutabalula ukuthi step asuka nesitawuthaza